Yang laki din! Asino niya tataulang ti aso itay? Apay mo't adi mo abugan dagit ang aso bakay? Asino kumapay? Pipiling perpekto Kan aging pipintas akaruba tayo. Nagsasao ko namlan asino. Abay, nasakit lat tatinakam mo. Tayin reklamo na dagiti agkaywara nga aso dita kalsada. Kukuha na ayat ti kalsada. Ay na bakit? Saan nga rod amabalay na may bulos dagita nga aso na makapirhwiso da iti karuba. Iswanda pa iti pilid ti motor ti karuba no ka. Nakababayin mo't bakit? Mabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kanya. Saan amasapol nga ije barangay hall ti pagreklamuan na? Bakit may mayad mo't lang ti inaramid na? Saan mo't ada tayo ti agkaywara lang ti aso na? Ado tayo mo't bakit? Ha? Basta, kagurgurak det a babae. Piling napintas kun sexy. Uray saan mo't. Iso nga aging gaita. Kat awan pa'y asawa na tapiling nga ring. Agsagdang ka man bakit? Agraman personal abiyag ni sabit. Pakibiyangam. Nasayaat nga ron, tikas tangar aramidam. Masurunak iti dayjay a Marilyn tatang. Anya ayat inaramid na kan ka. Sabali iti panagkita na kanyak, idilim mabasak iti paraangan da. Anya kalakit din anak ko. Ang mga na misinterpret mo laang. Saan tatang? Talaga nga rod asabali. Kasla dagura na kanyak. Kitaan naktupay iti up and down. Saan lang nga dayta? Di na paimat ko na nga abugan na ti aso da. Awan bibiyang na nga uray tataulandak dagiti aso. Ay ngam awan mat siguro tinagapaan nyo anya. Awan mo ti amok. Dayjay lang no nasakit tinakam na, idiin report ko dagiti agkaywara nga aso na dita kalsada. Aso da nga minti da dumay jay kat. Para matitipagsayaatan tayo tinaramid mo anak ko. Dayta siguro ti di na maawatan tatang. Ay, saan nga umanay dayta ang pagguraan nyo iti tunggal maysa. No adda ti parikaw, pagsaritaan nyo. Irwar mo man tay dakkel nga speaker dita, Jonas Lakan. Ano naman di speaker? Anya kalakit din aya, basta irwar mo. Yak lang sigurado nagkurni pa dito eh. Nabayag mo ngamin, anay dulin. Agkurri dayta, irwar mo kiding. Mula saan ba kayo, tanay? Kataptapok. Wen, siya akong timakam mo. Itaman pa yan ang lagip mo na itang speaker. Agpatukarak lakay. Anya? At dain download ko kat akanta. Isuman ti denggak kabayatan ti panagdalus ko. Di kan aging iimata. Anday ta, na-i-play ko. Sigurado amangag na, ngami nagpigsa ti tukar ko. Tangsit na niya babae. Bakit? Anya langit di mo tayo? Anyak ko nam Jonas. Tatukar mo nakapigpig sa amat. Anya nga iti parikot yung napigsa. Mayak tupay. Ay na bakit? Ikapsot mo ta. Nakapigpig sa lauray. Uray lang mangag iyabangir mo. Nasaya at kit di Anya? Mayat tinapigsa. Tapno sigurado amangag dagiti kaaruba tayo. Anya ka langit din ay bakit? Kaya't mo ta dadaulat daytang speaker, ha? Na dahi tati di mo aramidan, talaga adakis ka kanya. Naawanan ti bagam, pumanaw kan. Ituloy mo kit di aramidam, tabisi akmat ditoy. Awan oras ko ang makidebate kan ka. Aging iimata amok ti ugaling. Asino mat nga tata nakapigpig sa titukar na tata. Sapay iso lang nga iso. Ay,
May sa oras samat na nakasta ti patpatukar na. Makaumamot. No sa anak nga agbidlaw, da Marilyn ti agpatpatukar. Awan mat ti kunada nga ikapsot da. Masapul aya naka loudspeaker. Ay, jak abokad ako ada ah. Uno. Siyak ti paspasagidan na. Iso akas na ti music na. Nay. Madi ah. Ay, amangan mo't ano da ti paborito na. Nakaskas daw. Taitalaang mat nagpatukar day ta babae. Naka-speaker pa'y. Amangan mat nupod no ti atap ko apaspasagidan nak day dya babae tatang. Bai, wak-wak, kirat pa'y aper-permi. Saan ang Sayat mo, tainedap mo ti speaker si Kamarilyn. Iso lang nga, iso ti music mo. Nasurok amay sa nga oras nga iso ti patukar ko, lakay. Imposible mat no saan anangag ni sabet dayjay. Anyat ko na. Para kin ni sabet dayjay akanta. Iso nga inggagarak nga impig sa lakay. No kasta, impatukar mo dayjay. Tapno mapasagidan ni Sabet. Ay, nagloko ka. Maibagay kan kwa na dayjay akanta lakay. Nakatangtangsit a babae. I-charge ko pa iti speaker. Tagpatukarak tumanan inton malam. Unay kan bakit? Pagrugyan day tati sana pagkikinawatan. Tabarang makarik namot no agul uli makaklaang. Awan ti mapasamak lakay. Naitaman ngamin gayt. Naturay kayo adwa. Awan tagpakumbaba ka na kayo. Anya ngay tanay karton a binagkat mau sabay. Speaker day to'y Nana Celia. Speaker! Ay, an-anuam tidakkel nga speaker. Agpatukarak mama. Idi na minsan nga alda. Nakapigpig sa titukar ni Marilyn. Ita, si Kamal. Ay, Nana. Iso agim matang akmat itidakkel nga speaker ko. Sigurado, amang ngagtumot iti balay no kwa. Ayun, anana. Sigurado pa'y amangag iti ayan da Marilyn. Ti ko na siguro kat sa anak bumalas. Bumalas. Amok asyak ti paspasagida na idi na minsan ngal daw. Nangagyaw ti patpatukar na, nana. Nakatangtang sit a babae kun kunanakit din. Apay, kumapasagidan na ka. Adda aya ti saan nyo nagkinaawatan. Jak amo iti deja a babae, nana. Ada siguro limad agura na kanya. Sa bagay, mariknakmat ngamin kat. Tunggal lumabasak di tabalay da, kitaan nak iti up and down. Di na pa'y abugan ti aso da. Iso nga uray di na ibaga, amuklatan. Nay, nangalami ti day nga speaker na nakaw. Ginatang ko, tatang. Agpatukarak, mamat. Anya? Denggak tin download ko akanta ni Miss Jennifer Miranda. Amom, na niya ti title na, tatang. Uray di mo sa lodsudan, ibagaklatan, tatang. Agindadalos ti title na. Ay, una yan day nga ipatukar mo. Apay, awan sa balay. May bagay launay ka ni Marilyn day ta akanta, tagindadalos day jay. Agraman personal abiyag ko pakibiyangan na pay. No anya launay ti pagsaksakitan tinakam na kanyak No adda ti lima nagurayo iti tunggal may sa pagsaritaan yo Saan aday tapatukar kayo patukar? Ay saan tata? Saan nakapaabak iti day ja babae? Agpatukarak mo. Saan masulbar ti parikot yaw? No kasta ti ararabidan yaw. Uray pay. Tinapatag kanyak, mapasagidan mo't day ja babae. Tapno agbain mamay. Inton ko nagreklamo na kiti kaaruba. Mairaman da pa yan iti gurayo iti tunggal may sa. Kat uray mo't day ja Marilyn, patukar mo't patukar.
Makadlawa kon, tatang. Aging dadalos ti loko, kunam metlano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayan ti aramid na. Sino ta nakapigpig sa titukar na dita na kay? Yaka mo na sino ka dagiti karuba? Dinggaman no sa dino ti paggapgapuan na. Apay mo? Kasla pasagid day ka. Apay, napasagidan ka? Naguray ka. No sa anak ng agbidot, iti ayanda sabet ti paggapgapuan day ta tukar. Ha? Talaga mo't day ta babae ah. Mabitlang tairuar ko man ti speaker, tagpatukarak man may. Uy, di mo iruwar ti speaker ah. Makadisturbo kayo iti karuba no kastalang. Aging dadalos ti loko, kunam metlano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayan ti aramid na. Dayta, naiplik metten ti aging dadalos ti title na kanta. Kita man niya ti aramidan na no manggag na. Na, apay mo't nga ni deputy speaker nga itatang. Ay, itay bayakas na ti music mo. Sapay nakapigpig sa. Ni tatang mo't. Nakababain nga road ka nagiti karuba. Kasanaw no madisturbo da iti nakapigpig sa ato karmao. Inton ko nagreklamo da kita. Saan mo't apara kadakwada ti patpatukar ko tatang? Para iti kaaruba tayo anapuskol kirupa na. Ay sus, pag nga asim man, gusto da itaan. Saan man akong kumpurmi tar aramidan yaw? No diyo kaya ta pagsaritaan ti parikot yaw. Aga pa kayaw di ta paraangan. Sana kasta apatukar kayo apatukar iti nakapigpig sa tapno laeng mapasagidan nyo ti tunggal maysa. Huh? Ibagam man iti asawam si Ka Jonas. Ibagam ano agpatukar. Kat di na ko maipigsa. Natanggat ti ulo na tayo dyan, Nana Silya. No daduhuma. Kat agidan da pa'y nga agtukar kinisabet. Wala ta, agpinpinasagid da, Nana. Nasakit ti ulo iti kastingar aramidan da. Idamutan makarik na. Nana, kasari tayo ti daduma karuba tayo. Agreklamo kayo di barangay hall, tapno bagpagaan ida ni kapitan. Apa anak ngamin di bakit ko no dati bakit? Tapno masulbar ko mamadlangan ti parikot iti nagbaitan da, Nana. Won, kastalangan ti aramidag. Uray ni sabet, kinasaritak mo't idi na minsan. Na may samot nga agpatangkang. Adaw tagreklamo a karuba sabit anak kao. Na, apay ka no tatang? Patukar kayo kano patukar kini Marilyn. Sakit nakapigpig sa. Anya lakit di mo't dagita. Apay nga agreklamo da kat tukar lang mo't. Makareng-reng nga raw. Ay, nagadukit di nga muda ah. Sana dakis tagpatukar. Gamkitain nyo mo't agamin, takontrolan yaw. Da kayo mamot ti pasagidan da tatang. No anya mo't ti aramidan nyo. Ay na, saan mo ta mabalin nga agpinasagid kayo latan? Pagsaritaan nyo no anya ti parikaw. Kasano masulbar no kasta nga agul ulib kayo adwa. Inton kuan, paspasagidan nyo, titunggal may siya. Marilyn, bakit? Mapan ka kano iti barangay hall, inton bigan. Na, apay ka no?
Ado, tinagreklamo akaruba kada kayo. Anya? Anya ka no ti basol ko? Nakapigpig sa kanot ito karmo. Da kayo, kan Marisabet, tinaireklamo. Anya? Ali ha? Pasagid pa more. Ha? Asinaw dagita nagreklamo? Di mon amwen. Panunutam kit de, naanya ti ibagam ken kapitan inton bigat. Tagpinpin na sagid tumot ngamin tamuyo. Naimbag ko ma, no dakda kayo laeng, ngam saan man, tairama nyo ti intero a barangay. Grabe ka matlakay. Saan mat ngentero a barangay ah? Nita, sumungbat ka pa laeng ngamin bakit? Ada ka no tinangi-report kada kami ija barangay hall tatang. Nangag ko nga rod na jay, karuba ka no matlaag. Makapasurun mat. Iso akayat na kayo ang makasarita ni Kapitan. Sa anak ko maabumalas no sa anak kas jay tinaramid day ja Marilyn. Ay, di kay agpin na tudun ngamin. Tagpada kayo nga daan basaol. Anyan tulangan ti baga ni Kapitan no makita dakmanan ni jay. Ay, katanusam ah. Ay, nasasayaan mo lang no kasarita na kayo ni Kapitan. Amangan no iso ti makasolbar na ita. Iti diyo pag kinnaawatan, kini Marilyn. Masurunak na Celia. Ha? In pabarangay da kami pay laeng mat dagiti kaaruba nana. Ay, da kayon tumag ngamin. Saan mat asyak tinangirugi? Ni mat Marilyn tinangirugi nana? Wan ngam uray si ka, bimalas ka mat. Una yun ti kastoy ang mapaspasamak. Mapankalattatap no makisarita kayo matlang iti sangwanan ni Kapitan. Ay, nakababain launa eh. Para laang ititukar, may pabarangay kami pa yan. Gapaw ta makadisturbo kay ngamin. Da kayo lang adwa ti adda ti parikot na. Kamairaman mo tantintiro a barangay. Anya lakit din. Naimbag abigat mo sabet. Kastamat ken ka, Marilyn. Aawan ka di pay ni Kapitan. Awan pa'y nga ron. Itay pa'y ngururayo. Amang ano nalipatan na ti schedule tayo ng agsasarita. Nakababain launay ti kaston. Ay, uray siyak. Mabainak matan kadagiti kaaruba. Basol ko ngamin. Sorry ah. Sorry no pinasagidan ka. Eh, uray siyak ah. Sorry mat. Nasakit lang amin tirik na takas jay matipat patukar mo. Iso abi malusak matan. Naaramid ko lang ti kasjay. Gaputa na sakit tinakam ko idiin reklamom dagiti agkaiwara nga aso dito lugar tayo. Ti kamalikpay, inraman ko ti personal abiyag mo. Ngam ita, naamiris kun abiddo ti inaramid ko. Iso nga isardeng tan tidakas nga aramid ta. No adda saan mo akayat kanyak, idirit sumlaangan. Uray si kamat amare. No adda inaramid ko adi mo magustuhan, ibagamot kanya. Ni Kapitan Samot tenta sumungan. Ah? Ay, uwid nga agpaiso. Ibagatan tuken kwa na nagpinakawantan, tapno saanan nga umatidog ti saritaan. Ibagata aditan ton agpatukar iti napigsa, tapno saan amadisturbo dagiti kaaruba. Oh, palyakaag. Itek kaya pa dita silpon mo, inayan ina. Umanisim kamet. Sino ngay mati? Saan makaisam pare? Makasuldo matlaangan iti. Dolyares iti. Kabitan panawan. Ha? Apay, mano ayati earnings mo iti Facebook reels mo, parts. Oh, dakkel pare. No, i-convert iti Philippine peso. Ay kat, dakkel agatan pare. Ayo, lasaya at kadinukas parts. Ay, umdas pagnegosyo no bilang laan.
Kasta ka ni Pards. Hay, nako. Naimbag ka pa, pare. Malaksid iti trabaho tayo. At dapat ti earnings mo iti Facebook. Ayo, anya lakit din. Kasya talaga ni pare kaag pare. Hindi pa lang kasya yung tugali na. Una yan day akong palit ha. Amin mitin alumwal iti ngaywat na kat Pasig pinapalanggod is. Kayawan. Kasta una pa nang ipaspasikan na iti earnings na kano iti pisos ba? Winord, dilatang agulimak ya. Maulay dakil ti earnings na is. Daya ti pa nagulima na rin dyan kawamag. Amin na mabalin lang ipasikat iti kakadwa na. Ipasikat na to. Ha? Di pa nagkita na iti bagbagi na. Iso lang tinalain ka na tayo iti trabaho. Iso lang tinakabailan lang ag-vlog. Sis. Iti Facebook. Gusto ka pare. Apay, dagiti kakadwa tayo dito yung trabaho adad tuma. Kas kumakin ni palilando. Daktil mit lang ti makikita na ti Facebook ya. Ngayon awan mit apos ti mangig tiyo kan kuha na plastog na. Ni parilando nga may pare. Ada paruno na. Kumpara ka ni Kag. Abasig lang. Nga palang dadaking kwa na. Ay nalakay, uray itay napanak gimatang iti sidaan iti tersena. Ni Kaag, ti pag-iistoryan dagiti marites ijay. Kasta ka ni, bakit? Wala kay, ibagbagada nga uray kano sa anda damdamagan. Kat ibagbaga na dakkel kano ti earnings na iti Facebook. Anya, ay inayan pa isa. Kano napanapay kano inwarwaragawag ijay daya iti kalman. Una yan ni pali kaag aya. Hay nako. No apay met ama sapul na amapan ibagbaga ti tattao ta kasta. Naskin pa ayamet. Amo matanda di akong parim lakay. Into lang na ti kinapasika na. Adun ti amok ako mitkita iti dalals iti Facebook. Ngim na pa kumbaba dalatamet. Nila pali kaagman la ti pasikat akasta. Ay, kas itin ako na. Saan anakaskas daaw? Tay di pa'y lang, kat kas jayan ti ugali na. Amin apag taudan ti kwartana, kat ipasikat na. Anya laki, day. Oh, si kamot gayab ka. Anya ti gatangaw. Iko ay sa anak gumatang, nana. Kat anya nga road. Umutang kumagay, nana. Ha? Umutang. Anyat utangam. Awan nga minti, isidaan may, nana. Ay, umutang nga mampailaan, iti may sa kilo agkar na eh. Kan 1/4, datay kwa, datay aba. Kan sinigang amay siya, kan duarupet nga ukra. Anya? Kewan, ayunan nyo mo ito na, iti doa balko atin pa. Naimbagla si daan ba, itong malaw. Ay, nagadumot ti utangam si kakaag. Nyalaki, dan. Di kay kadi matana ka na. Kaya no, nagdakal ti earnings ko, iti Facebook. Dulyaris ko naman. What? Kaya na, apa man ang makasildo iti Facebook. Bayada ti utang ko kada kayo. Oray pa'y dublyo, uno saan aki triple, ala, yagyong ti utangan. Nyala ki itang. Ne, nagadumot tanday ta si daan nga inalam lakay. Ay kiuwan abakat. Abay, kapoy. Imbag man ta pinautangan na kanina na ising. Kat nagrigat dayjay apagutangan. Bakit? Kapoy. Pinautangan na ka, ta imbagat nga men. Dubli ag ti bayad na, apa man makasuldo ak iti Facebook. Anya? Kiuwan, saan la aday tabakat? Imbagak pa triple no ka. Ay, si kakit di mat lakay. Mabalin mo mat yung umutang nga oray saan mo nga ibagati kasta.
Nyalagi idin ayan ni bagat. Saan nga agpautang tayo jay? No awanti maikari nga ibayad. Gusto man day ta pa nang ipalpalastog mo iti dollars mo iti Facebook kaag. Siyak nga asawam ti mababain iti kastangar aramidem. Bakit? Kapoy? Si kaki idi ma. Saan ko nga ipalpalastog bagat? Ipagbagalaang. Anya? Ala, in kaki di iluto da ito inutang ko asidaan ta. Tanay, mabisi na ka. Wala kay. Kasta ka no timbaga na kininana ising idinapan imutang igay tersena na. Anya? Una yan at talaga radya apale kaag. Naku na napay ka nung araw. Ano saan adoble? Triple no bayad. Makasweldo lang iti Facebook. Anya? Ay, anya lakit din. Unak lakit din no ni Dionisio ang tinang ibagan na iti kasta. Taulay pa gam ni nana isang abakbakitan. Imbaga na ti kasta. Ha? Tapay ni Junisha o lakay. Napanmit la imutang ijay. Ta imbaga na kano. Bayadan na iti doble. Apaman ang maaala na ti sweldo na iti Facebook. Ay, puuna yan. Sapay lang ko mga ruda. Ta umabot iti $100 na iti Facebook. Tapno umdas a pagbayad na iti utangan na. Sapay amin anak ko utangan na. Kat ingkari na adoblay. Wano triple iti panagbayad na. Anya laki dayo. Anya, kasta timbaga na kin ni Dionisio paray. Wen pale, napanakanukan kwa na kit ibagbaga ng umutak iti kwarta. Into no agbayad kano ya, dublin na ta agsweldo kano iti Facebook. Nangay. Kano kagagapo na lang dyan ni pare ko buhay tayo. Ha? Uwang pare, napanigay. Umot-utang kano iti 3,000. Kas namoy lang timbaga na. Dublin na, wano triple ti pa nagbayad na bayaran na. Anya lakit din. Nagadumit yung tao nang ikalkalyan na ti masweldo na ti Facebook. Makapalang nga rod, Mario. Ha? Apay pale, kaano nga tayo ti pa nagsweldo na ti Facebook? Nakuna na kanugan ni pare ko ba? Kalpasan lang ti duwalawas. Agsweldo mataganaw. Kasta ka di pale. Nakit alaman no, matungpal na dagita ka inakalkali na ti tawa na kautangan na. Anya lakit din. Ammom kaag. Siya kun talaga ti mababain gapu kadagiti aramidem. Bakit? Apay manon ba ka? Anya man ti maasul ko ka? Napanpanuga lang arutan anapan nagaramit iti kunti ko. Sa ita, agawin nak, kastaki identi ipasungat mo. Ay na, mababain akon kadagiti nakaut-utangam si kalalaki. Apay aya? Mabayara mo dagi jay apaman na makasweldo iti Facebook. Si kaki di mo, anya laki iden. Kaanon tupay da itaasweldo? Ay na, apo aya. Amin at tao dito'y lugar tayo, sikat ti numero 1 a pagsasaritaan ti amin na suli. Ha? Naimbag kumamat no saan ka apasikat. Anya laki iden aya? Danag mon aya, na ba kay? Nasurok lang ang makalawas ti urayan. Makasweldo ako ni ti Facebook. Uray kita am. Bayarak to amin ang nakautanga ko nagtuhuman. Anya? Bakit? Wala akong sinabi? Tingnan nila kantong pala ti karek. Doble ti panagbayad ko kada kiti tataw nagutangak. Ay no, jak amukan kakaag. Ay, relax ka lang ka di bakit? Umada na ti panagsweldo.
Nasaya tay may kasi kakag. Ha? Hindi pa'y nabinsan nga daw apadpadaanan kakag. Pangaasim ko amutan at agbayad kay ti utang mo. Anya lagi iday. Nina na mo. Kaslasaan ko abayadan mo. Ha? Kat manon alawas ti utang mo dito tersenak. Di ka mo lagbayadan. Ta siyempre, nana, inton umay alawas, ti pa nagsweldo iti Facebook. Bayadak to ka ti utang ko kada kayo. Danag yun aya. Aniya? Kewan, iso nga imaya, ta umay ko kuma na yunan, pa iti utang ko kada kayo, nana. Anya? Agnayon ka manan. Kat saan ka pa'y ngaron anak kabayad? Nya lagi din. Ta siyempre, bayadan kayo apa man makasweldo iti Facebook. Manumala ti utang ko kada kayo, kumpara iti dollars ko iti Facebook, aya, una yan. Hay. Ala, ibagam no anyat utangam. Pangaasim agbayad ka into no may alawas. Awanan ti igatang ko iti lakaw. Nasaya at tadakan. Imay ni pare Junicio itay laang. Ta apay? Bakit? Anya umay na imbaga? Ne, anya pa'y laang tinamnamaam nga ibaga na ngay. Imay atap no agsingir iti utang mo kenkwana. Anya? Pangaasim tayong kabayadan. Masapul na matanti kwarta nga inutang mo. Anya lagi di mo ni pari Dionisio aya? Kunom lama no saan abayadan mo? Intong lunes ti pa nagsweldo iti Facebook. Bayara mala radya kumpari ko. Amangan no isulaan ti saan napakaiturturugan mo. Anya? Di mo makaururay ti awanan bayin? Imbaga alangarudan, apayadak apaman ang makasweldoa? Saan la makaururay? Tauray la imay dito balay mo. Nagadumatan alablabidam si kalalaki. Sikat ti nakautang. Iso arumbang asikat ti agpakumbaba. Sika pa'y lang ti adaganas na asumanao. Salbag kamat. Anya lakit din kaag. Nanay, apay nga yan baka? Anya nga yan ti napasamak iti Facebook account ko? Apay akas ka tila nga mabimangon. Apay si Facebook account mo nga ibagbagam. Ay sus, awanan baka? Anya nga awanan nga ibagbagam. Ija mo ito malukatan. Awan, nahak ti account ko baka? Anya? Nahack ti account mo? Uwan bakit? Awanan. Anya mo ito ti kastoy. Agsweldo ako man ito bigat. Una yan ti panakairan-ranana mo ito. Ay, awanan. Kasano da ito buyan. Numuna ta. Nalipata pa yung password nga inkaabil ko. makaam mo ka iti dayta. Parikot mo dayta. Awanan bibiyang ko kunak tumat. Anya? Anya, nahack ti account mo paray. Pari, awanan. Inaramid ko amin na kapalat ng jak maritrib. Ay, so, kasano nga dito paray? Jak ngarudan amo ti aramid, pari. Kasanong dagiti nakautanga, no talaga aja kung malukatan ti account ko. O ti awanan ba ina-hacker? Awan mong baray. Unay na ito. Sabi ibagbagam sa mga tumbigat ko mati pa nagsweldo mo ti Facebook. Ay, uun ko mapare. Ang awanan. Ay, jak amon pare. Unay ang baray. Daytan sa mo hindi naganap mo iti kinapasikat mo. Inyo lagi ite. Anya mo dahil nga ibagbaga mo pare. Daytan ti bunga dagiti kinapasika mo iti kalabos baray. Gapulang dadana urnong mo adulyan si iti Facebook. Kasto na pasikan mo. Anya nga ita.
si kaki ini mo pare. Ay nabaray, puno ti bagbaga. Bunga ray dati kinapasiga mo. Oh, si Kamet pale. Itaman pa nga, imay ka rito yung balay. Ay, wabaray. Imayak to dakayat kung ipakamugin ka. Ha? Ano rita pale? Di Facebook account ni Pari Kaag. Nahak! Iso asa na makasweldo di Facebook kita. Anya? Wamparay! Kano imay tayo di balay. Iso mati bagbagana. Ha? Day, jay, timaganap ti ka na pasikat na. Imbagak dahil taking buwan na pare. Kit, anya nga ito ko na pale. Ay, kanya nga pare yawan na. Agwing-iwing, pagking. Mapanuno naman siguro na apeng imbagak na dyan. Una yan. Gunggunan ako nakmanin. Kas tao na para pasikat tayo diya. Anya nga ita. Iso nga rin dahil tati ko nakmadlang king buwan na pare. Ay, kasanon kay dagitin nakautangan na nga tapals. Dagitin kalkalin at dublyen na tibayad na no agbayad. Mawano na. Nahak nga rin tiyang account na dilugaw pare. Gunggunan ako nakmanin! Gunggunan! Papanampay lang lakay ka na rumabi ay. Mapanak man ni Jayanda pali ka agbakit. Ah, tanya pa'y lang timapan mo ibagakan ko na. Kasala sa anak akontin, tuno jak makasalita. Jak laki di makatulog no bilang laeng. Ha? Mapan ko la ibagakin ko na agun guna na anahak ti account na. Anya? Wen bakit? Mapanak. Tapapan ko ibagarita ken ko na. Ay sus, agar aramid ka mo tanilo. Ala, di ta kapela yang bakit? Agsubliak mit lang adakos. Oh, si Kamet ganyan pare. Wen pale. Imayak ta dalaket ko nga ibagakin ka pards. Ah, anya mo dahil na pare. Pards, nadamag ko kami nga nahak kano ti account mo. Ah, ay, un pare, puno na ita. Ha? Ay, Pards, kahit ko lang nga umaibaga ka agunggunam. Ah, Yes, gunggunam. na, Day ti maghanap ti pasikat akaskin ka. anya? Ha? Anya mo ito pare. Anya ka din dahil nga ibagbagam. Udno, met. Kastaw na pasikat mo edi. Ngayon ita, nahakkalakit nga ron, gunggunam. Ah, Day anya, talayang met kahit ko nga umaibaga ka kahit Pards. Ah. Gunggunam, kunak manin. Ala, inakon Pards, gunggunam. na, Adayta, amin akong parem, awan pa iti uray may sa amaasikan ka iti napasamak iti account mo. ah, ay, bakit? Gusto ti ko na ni pare Danilo kan ka. Dayta ti maganap mo iti kinapasikat mo. Salbag ka. Anya lang din. Uray si ka nga bagay ko. Kasta mo iti bagbagam kanya. Ay wan! Gunggunam, kunakmatan Na- tanakitak no kasano ka nga agpasikat, idi nang rugi ka nga ag-earn iti Facebook. Ako nam lanusikan ti kalalaingan. Anya nga ita? Anya? Dayta ti leksyon ken ka. Nga awan tinasayat nga ibunga tinalabas a kinapasikat. Anya lakit din. Iso dayjay ti BF mo, Trina? Wan amok uyaw manan. Dayta kinapintas mo. Dayjay matlagayam a delivery rider ti pakatanagan ti pusom. Ay, guwapo mat ani Dodds. Anya tinagan na? Dodds. Sipod no anagan na Sanan uyawom to manan. Dods no dods. Mano atawan nan a delivery rider. Nagnisit jetel-tel na. 5 years mo tan Dayta ti pakiasawaam.
Agpanunot ka mat Atrina. Saan nakaamabihag day tao? Patyan na. Hello? Anyati ko ng babes. Kunak, break tan. Ha? Ay, isan ko amang nagkunay babes. Mapanak kami nag-delivery ti parcel. I-text ko latan kan ka. Tulang. Umawag aktukan ka numalpas ko ti trabaho, babes. Ay saanan ta break tan. Bye! Oh, Dodong, nakadeliver ka? Nagsapan? Diakon kaya ti agbiagang kal. Nay, taapay. Nagluko kan. Apay nga ibagam ti kas, taga naghimas ti mga niti papaitang kaniga do. Sa anak ngagang angaw ang kal. Talaga akayat kunti matay. Asos. Apay aya, pagkaskas taam. Maryosen. Di ka man aglibya kasta. Nagwapo ka nga baro dyan. Agsangit ka kini. Nagsagit gayam ti may break ti girlfriend na angkal. Imbrik na ka JGF mo. Oo, angkal. Sapay anniversary mi kumain dun Sabado. May kamano nga anniversary yaw. Makabulan angkal. Makabulan lang mga gayam. Sakiting kidin, dinakam mo. Love ko ngamin ni Trina. Dayta, jay kadwam amapan mang mangan iti fishball kin kwek-kwek. Oo, angkal. Sa anapintas. Napudaw laang may. Long hair angkal. Iso ti kayat ko, long hair a babae. Di mo amaw, no pinurpor day tabuok na, kun kinutaw. Agsangit taksan angkal. Ay, sa pangasim abarok, saan adito? Makita da kadagiti pada ta a delivery rider. Ijay kagsangit, datay awan makakita. Marurudak man. Awag nga awag ni Dodong. Saan mo asungsungbatan? Inidap ko ba din at cellphone ko? Tapno mauma. I-block ko san. Ay katwan talaga saan nakasardengan dayta? Kunak lang nga rod a break kamin. Talaga love na kanya. Love ko magkit di basit, gaputa caring. Agat lingat mat. Unan, adamat itsura na abaset. Jay iyam amukin ka. Sigurado ang magustuam. Anya tinagan na aya? Yam amo kayo. Saan ka madanagan? Lords, umay kamangan. Ta nalakalaang daytoy ginatang ko apapaitan kin igado di da karinderya. Awan ganas ko amangan angkal. Di ka man. Umay kakideng, tani, napudot pa daytoy si Daem. Umay kan. Mapana kay boarding house ni Trina. Lah, kunak mo no imbrik na ka na kunam. Nasken nga glinawag kami. Apay akas jay. Nagbiit kami pa ilang kat i-break na klatan. Idinto tawang mo ti basol ko kun ko ana. Dita ka angkal. Baraw! Mangan ka pa ya! Sayang dito'y papaitan kin iga daw! Dudong! Agsubli ka! Trina, agsarita ta ko ma. Apay nga may kapailaang. Imbreak ka lang arudan. Agtungtung ta ko maamat Asino day ta, honey? Agawid kan. Ay, apay, sino tayo tayo? Boyfriend ni Trina day to, Nagbiit nakmatan ngayon sukat. Idilaan kalman ngayon break nak. Ita, addan adagos ka sukat ko. Apay bro, ada problema? Saan na ka nakayat ni Trina? Iso nga aday wamon. Saan kan nga agpakpakita pa'y kanya ka? Ni Sherwin ang ti BF ko. Ada bukod na ang negosyo. Ada kondo na kan ada BMW na. Iso dayta, nakaparking dita kalsada.
Dodong, nakatunga nga ka man dita. Inta nagtrabaho. Jakon kaya tiagbiag, Uncle. Maria Joseph, kumal na ka man. Nagadudita a babae. O may kagaday. Taday, aruman ti i-deliver tan. Jak kaya din tiagtrabaho. Awanan serbi ti biag ko. Nagadunga. Tumakdir ka kadiditan, ta makakuta ta ita. Sa amon to panunutin day ta ayat-ayat, numalpas ti trabaho mo. Ala, umaikan. Nakitak di post mo ija FB. Nagmayat man di restaurant na nagdata niyo ka ni Sherwin. Siyempre, negosyante ko naman di BF ko. Bagay kayo. Nabasam ka di comment ko ija post mo. Katwa na, in heart ko pa'y Gwapo ka napintas ka mat. Kas kayo la artista. Kalpasan anang restaurant kami, napan kami nagmall. Nagado ti ginatang na para kanya. Oh, makita? Ag thank you ka kanyak. Tainretok kan ka ni Sherwin. Thank you! Imbag ta-break mo day jay a delivery rider a BF mo. Anya ngay matika ba ulan na pangidatan kan ka? Ijay igid-igid. Barbecue kun isaw laang ti kabaulan na agatangan para kanya. Itay ko pa'y laat pindu-pindutin da ito'y doorbell da ito'y akundo. Namawan mo timang lokat itiri daw. Anda nga tatao dito ay. Maminsan pa man. Oh. Nagsiksin a babae. Hello. Ay, ma'am, delivery. Midnight snack mo. Oh, nagbanglaw. Ay, thank you. Mabisinak at talagan. Tamadama ak nga go workout. Ay, kasta ka di, ma'am. Uray lang ako kuminidday pa eh. Sige, ma'am. Mapana kon. Di bale, na-i-deliver ko matindi order mo. Okay, bye. Uray, di pa nagbay na. Nagseksi adanggan. Umaikan Dodong, taginom ta. Aginom ta, Uncle? Wen, kimatang akong itibirkin pulutan. Umaikan, tapag tungtungan taman ti sakit tinakam mo. Ay, sige man nga rod, Uncle. Agistorya taman ita. Maipapan iti kunam at GF mo anang i-breaking ka. Oh? Ipalagip mo man, Uncle. Kakaisuna, dandaniak makamove onan. Dahito iti bagaking kadulong. Saan ka nga agladingik? Tamakabirok kanto pa'y iti babae. Amas dakkel ti masangwanan na ngamday ta Trina. Ay, awanan, Uncle. Ni Trina laang ti pinaka-special a babae para kanyak. Iso laang, Uncle. Na. Tagsangitan. Saan mo abagay tagsangit? Di mo man virgin ti kinagwapong baro kay... Ay, nako. Agsakagay day. Sagay. Shut! Hello, lover boy. Hello, matkan ka. Dito ka din di order ko a pizza. Ay, iwan, iso day ta. Kunakon kat, si ka manantag deliver. Mabalin ka din nga iyunag mo. Ay, iwan, ma'am. Okay, iparabaw mo di talamisaan. Ay, nagpintas magtanda ito yung condo unit mo, ma'am. Mabalin ka di akadwaan nakamangan iti day ta a pizza. Nagdakkel nga min unay kat. Amumatan, ag may saak laang ditoy. May saka? Kunam? Ay, apay nga min ta extra large mati in order mo.
dua a large a soft drinks. Para ka data. Anya? Para ka data ado ha. Extra large pizza kan extra large drinks. Apa nga inraman nak? Apingin raman ka? COD ngamin. Cash on delivery? Crush on delivery. Ha? First time nakita ka, crush kan. Kaskan ka ti kayat ko iti may sa lalaki. Tall, dark, and handsome. Kasta ka di? O sige, agtugaw ka, tagam amuta. Lay tinagan ko. Si Kangay. Dodong. Dods for short? Dodong latan. Jack kayat ti short. Kayat ko at atidog. Alagan. Ay, salbag ang dudong. Tawang mo tayo. Nagalas G sa nitirabi. Ay. Madin sa dayto mapaspasama ka. Sapay aduti patpatayon da. Ay na, saan mo kumaa? Yan adayom. Kargaw no dadaki sa mapasamak iti dayja ka nakak. Sapay siyak tinangawis kin kwa nagagbalin na delivery rider. Ay, sos. Ano nga tan? Tan naka-off mo tan yung cellphone na. Oh, Trina, okay ka laan? Ang sangsangit ang laro din, damagang pay lang na okay Among nga, nagdram-drama ka laang mawag ka. Broken hearted ak. Tsak maawatan jay text mo kanyak. Tabali-baliktad mat ngamin. Kasano ko broken-hearted ka ako nam? Intarayan nak ti salbag a Sherwin. Jay inretom kanyak scammer mat gayam. Ha? Kuna namat ang negosyante kan bak nang. Awanan ti karga ti ATM ko. Anya? Digital lover boy scammer mat gayam. Adda kasta itan? Nagano ti GF na iti online? Kasano anamwam? Kachat ko dagiti sa nga pulo a GF na. Kan may sa ti kapadasan mi. Tsaka mo akas tagayam day dya Sherwin. Tsaka mo no maikamano maikapito a GF na online. Nagadon? Uray la kumamot no si kati number 1. Naala na't iselfon ko. Inyutang na ba'y tinagan ko. Inana na ba'y ti amin akarga ti ATM ko. Sana bali, kaduan kay di police station. Agreklamo ta. Nakasaksakit gayam ti agpalin a biktima. Biktima iti ayat kan biktima iti scammer. Ayanan nga hindi pulis ang mga sikaso kadata. Jakman amo, ada ngamin imbestigaran da di taunag ti station. Saan datan samot ang masango? Masango data. Aguray ka laang. Nas ka na may reklamo ta dayjay alalaki nga nang scam ken ka. Si kansama ni Trina. One shot. Amamunak, Si ka-JGF ni Dodong. Aka nakak anang i-break ken kwa na. ex-GF na, awan kami. Apay nga adda kayo dito police station. Saan nga ron ang nagawad di ka nakak? Umay ko i-report. Tanay, 24 hours nga awan si ka. Ay ala. Si ka, apay nga adda ka dito eh. Ay, nabiktima iti scam. Tumal na ka man. Ay pudno mata. Intarayan na ka dayja alalaki. Kalpasan ang maala na amin ang kwartam. Malagip ko lang aron amin nun. Angkel, nadakon. Dodong, nagagapam. Kan, Ha? sino day ta, wow, sexy akadwam. Nilaki din kanakan. Naglaing kang agbiro kain. Ah,
Nilay. Girlfriend ko, Uncle. Hello, Uncle. Naibaga dagiti kakadwa nga daka dito'y police station. Tapno i-report na kamising. Nagpatpat ngamin nga dak ijay kondo ni Lay, Uncle. Ay, kasanungay day tatri na. Ada magaya man GF ni Dudong apaw. Nagsiksijaw. Naimbag man, taadan adagos ti kasukat ko di tapusom, Dodge. Saan akas kanya? Nabiktima. Ala, congrats ka na kayo, adwa. Không biên được tiếng Việt để mình ngồi đọc thì sao? Rồi, Việt Nam, con Quỳnh sắp bận kiếm tiền, kênh nào đó chuẩn bị đây. Rồi, xong rồi, nói gì đâu. Hình như có. Đây rồi mày. Đây rồi. Đây rồi. Thì á, giờ còn nghe nhớ đâu. Giờ lên đó thấy cái chị nào là cũng xe. Ô tô vậy đó, cái kỳ đó. Cái kỳ cái gì anh ơi? Cái nào mà xui thôi. Hai bậc kênh ha. Mấy bởi. Mấy chục thì mình mấy tháng bậc kênh. Giống như Bảo hôm qua nói vậy, Bảo hôm qua có chích gì không em? Mời em chia sẻ cái tích của mình. Em có bậc đâu. Có chích gì không? Xe nhẹ. Rồi ok, để dập đọc cái dòng thứ năm đây. Mấy đứa xạo xạo về vụ bậc kiếm tiền. Xe bị đời đánh. Chúng đâu ai muốn đỡ kênh này nổi rồi. Ai muốn đỡ kênh không? Anh nhiều kênh lắm nè. Quỳnh nó đá không? Nó đá ở đâu bây giờ? Anh Đá không? không Không, anh nói giỡn. Anh Não có muốn chia sẻ gì Thôi, thôi, kinh nghiệm thôi, thôi, thôi. này kia không anh? Em thấy anh gửi clip cho em hơi nhiều. Nhưng mà tài clip coi rồi. Kinh nghiệm không bật kiếm tiền, nói chuyện được cái kinh nghiệm mà bật kiếm tiền em. Ra vậy rồi phải nói tới em Hằng. Anh có bật anh mới có đài, anh hiểu không? Trời ơi, ta bật. Cái lần cuối cùng ta bật làm Minh nó vô. Tính ra là trong team này là Cái lần cuối cùng tao bật là anh Hảo chưa vô. Có Tú nhiều nhất. Hả? Lần cuối cùng tao bật là anh Hảo chưa vô luôn á. Trời, má này sợ. Lần cuối cùng em bật là Não chịu vô. Xong rồi tới giờ là chết luôn. Từ đó tới giờ có bật được cái gì đâu. Đó, bật lên. Đó. Hằng hả? Hằng Đâu hãy biết đâu. hai kênh, ba kênh gì nữa. Hằng này để tôi thông báo với mọi người thì Hằng hiện tại đang cầm 4 kênh và kiếm tiền. Kênh mua 5 kênh hả? Kênh mua, kênh xây. Còn tôi thông báo mọi người biết là Quỳnh đang cầm cái 3 kênh và kiếm tiền, 1 kênh net. Vậy 2 kênh trai sắp sắp bật. Ủa, bị đa ra một kênh của mày. Bật lại giờ nè, nói gì. Còn mới bật một kênh nữa. Thì giờ còn kênh net nữa anh, cộng vô. Hai kênh là tổng cộng. 3 kênh. Thấy chưa, đã kia chưa? Rồi. Rồi còn Tú hiện tại đang còn kênh ăn chắc mặt bền. Còn cái đinh. Cái Còn đó cái đinh. gì cả. Kênh của Tú là 6k một tháng. Kênh tiếng Anh mà. Kênh tiếng Anh đàng hoàng đó. Rồi em Minh thì để coi em Minh mới vô thì bật được, hiện tại đang còn kênh 300 đô ngày. Quỳnh ơi, Tháng 9k mà. thế anh với em đổi không? Anh một kênh đó đổi hai kênh em thôi. Không, hoặc Đó là luôn. Rồi. Anh lấy kênh sắp bật của em thôi. Xạo ca rồi. File net của mình nó có bây 10k. giờ Net mình hả? bây giờ tụi mình đổi chủ đề về anh Khánh đi. Em muốn nói gì anh Khánh không? Mày Quyên này nãy Cảm nhận về anh Khánh. cảm nhận. Cứ nói đi anh nói. Thì nói xấu đồng nghiệp thôi, chuyên mục nói xấu đồng nghiệp bắt đầu rồi. Rồi thứ nhất là cảm nhận về Hằng chẳng hạn. Về Hằng thì sao, mọi người thấy sao, Hằng sao? Đó, Hằng đúng rồi, có nói. Có nói à? Nói chung thì với tôi thì em Hằng khá là ok, dễ thương. Nói chung nấu cơm thì lâu lâu quên một nút. Nấu cơm thì lâu lâu quên một nút, làm đồ ăn thì không biết làm. Thì lấy nước thì hay hút thuốc. Nói chung cũng đầy đủ. Hả? Biết hả? Để kêu. Không đâu có đâu. Nghĩa là hôm nay là giảm 6.000 là 10 ly là 60 là chưa kể là tiền quán cho Hằng nữa. Đúng rồi. Nếu mà Hằng không giảm giá luôn là một ngày có thể là trăm mấy ngàn. Thật ra cái bây giờ
6 Ở đây sao đủ tiền? Ra tiền đi. 6 Ủa,